Itũra-inĩ rĩa Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga, aikari matigĩtwo na kĩeha na kĩmako thutha wa mũhũri biacara ũmwe gũkorwo ũragĩtwo mũciĩ-inĩ gwake na mwĩrĩ wake gũtigwo ũtarĩ nguo. Kũringana na Bernard Githaiga na ũrĩa nĩ mwendia wa kirabu, Mareko wa Irũngũ aroragirwo nĩ atumia erĩ arĩa ararĩ nao kirabu-inĩ, makiuga Marekwĩra araheirwo dawa. Nilipigiwa simu asubuhi na mtoto yangu anaitwa Kennedy Maige Irũngũ, na akaniambia ati baba yake anaonekana kama anamuita mahali alikuwa wako na biashara mahali analala. Akafika huko kwa nyumba asubuhi. After kufika huko kwa nyumba asubuhi, akakuta baba yake anamuita haitiki. Nimeingia huko ndani, ni kama kulikuwa na watu watatu walikuwa wanaburudika hapo, na kulikuwa na lot of documents some IDs huko kwa mesa. Simon Kimani nĩ mũrũ wa nyina na mũtigairĩ, na nĩ atarĩria atĩ maramũkorire atiganĩirio nyũmba-inĩ atarĩ nguo. Huko ndani ya nyumba kuna vitambulisho imetawanyika na document huko kwa meza, na wananiambia eti ni hana nguo, ametolewa nguo ziko kwa meza na ako kwa kitanda amelala. Sasa tunajiuliza, alitoa manguo aje kwa meza akaenda kwa kitanda bila nguo? Aikari a kaunti ya Kirinyaga nĩ matetete kumana na kuongereka gwa ciĩko cia andũ gwĩkĩrĩrwo dawa, amu no ciumia ithatũ tu kuma sister wa kanitha wa Gatoreki kũhuhĩrĩrio dawa na agĩtunywo mbeca mwena wa Kagio. Hizi ni bed sheet za kitanda, tunaziona hapa nyuma ya nyumba kwa fence. Kuna gap, kuna mwanya inaonekana imetombolewa usiku na imewachwa hapo. Hii bed sheet ya kitanda ilikujaji hapa? Maafitha borithi nĩ mekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde, makiuga ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo. Aka serikali watusaidie ndio tujue nani akina hawa walienda mpaka hii masiti tunaiona huku nyuma ya nyumba na inakaanga kwa nyumba ndani, sasa iko nje. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.